Alright, okay, bakamenya ngo filime nuko tuyitanguye bantu kari kuvaye kwa Dennis Guantambara. Hey. Baramukubise. Baramuhanjagiye da. Abamenye. Twahereza umugore bamukoreye amabara. Zuriruka. Ingabo yihuta ahubwo hahiye. Kwitakura. Ibiri mukunda ukinisha abantu shanga mukeneye kubakuramo nangahe. Aragiye bakuramo yo kuzana. Mata. Umugore baramuhanjagiye. Twaherutse n'umukozi bajyanye. Sibyo ndakeka muravyibuka buriya. Mutavyibuka ariko two kwibukanya gato, kwibukanya tukongera kandi kuraba ka gatatu kugira ngo tuvyumve neza. Kabagiye atabuye mbese we. Umugore ngo bamuhanye. Kirazira gose guhemukira umuntu umugabo afise intovizi ibiri nkabo. Kuko ashatse buri arakwihinduka mpaka bigasobanuka. Ukabenya ngo ninde? DR. Ukabenya ngo ni Denis Guantambara Productions. Mwabagabo. Uburi kuratwenga Shadeni. Twengere wawa. Uba wayakoreye YouTube yagwa nk'igihumbi cy'amadolari. Mahera YouTube ngo arayamaze. Barakurika. Bari gupanga umugambi wo gwitera umugabo mwibuke. Umugabo rifoko ari uzi ko nanjye nibuka we. Inyuma yuko Dennis yasimbiye muri Canada. Iminsi yari haciye. Ataduye ibikogwa kumbe ndacavyibuka. Uyu mugabo yaramamaye koko. Ibaze ko mba nk'icibuka uko vyagenze. Kumbe urakina. Amarozi turashize. Uyu mugabo adapfuye ungaye. Cece mugace umugore isegondo gwitana umugabo yagira ibinama. Abantu muze mwitondera abantu zabagira inama buriye. Hari yo usanga atari abantu beza. Ndabivugiya muri Belgique. Umugabo akira habona umugabo kumbe abona umugore ari kurunga. Afata amashusho. Uyu inkozi zibi ntizibona. Mungu baba. Umugore kumbe nuko bihagaze. Umugore hana bari ko byakomeye. Turashize. Umugore yamukoreye amabara arimanukira. Umugabo rero bugiye bayabunye ibyabaye. Bayaga abagore twizanira yarumiwe nawe muri make. Nari kumva ko umugore ukora ibintu nk'ibi buriye. Ko rubundi kosa n'igiyande. Kosa bari yasigiye umugabo. Oya. Igihe twava muri Edeni ntiyari kosa ry'umugabo buriye. Yari kosa ry'umugore. Igihe ndetse uwitwa nde Samson yava mu mavuta y'Imana ntiyari kosa ry'umugabo. Yari ry'umugore. Nuko mutabizi byose mwijuru handi abagore babayo. Ugasanga nibo boheje Satani ati burya rero. Nkugiye guhemukira. Ariko razi ko umugabo yaguciye inyuma ryari twaje umunyo irahonera ukabona keye. Ni wabona umugabo akwitayo cyangwa ni wowe n'umuntu umaze iminsi umiranye fo agatangura kwita uzumwitondera. Naryohera ukamasha ku iminsi yose. Page baragiyoshe kubona umuntu kwagira guhemukire ukabimenya kare. None ukamukina mugakirana mpaka bigasobanuka. Ko mbonye bishasha. Nari bakubona amenyo yawe kera. Yerefa kubona amenyo kera sha. No musaramye kubera agiye guhitana umuntu. Barakina nabise ariko. Mwiriwe neza. Unyumvire n'ijuri tuje mwiriwe neza n'abana. Ntawe kuri wewe. Ntangure kubona ntatangure kuri nyina wabo. Umugabo nawe ari kwigira ingyamiriza. Umugore yigira ingyagi umugabo yigira ingyamiriza. Kajya kana gakuru. Tumara kare kagwaye bukameze gute. Aho. Umugabo ari kwigira ngome ngo nta kintu na kimwe yabonye. Yamara bose bijye barakoseranirije buriya. Abanyane ndashima. Reka ndabe ufunguye ndazirashonje. Shaka yumviye kungaburira no munsi. Sinovzanga. Inyumvira umugabo ari. Tandagaburira rero. Aho. Gecho zongaburira no mucinya.
uburyo mba mbona nyine kutanga buri unyumvira umugabo Ego yanyurwa umuhaye amakosa ariko ubu ni hano. unyumvira umugabo rero Sigaye dukeya kubera nzi. urabe filime wibuke yamuteguriye akantu Jajya nifite amafaranga mba numva mpaze nyine mba nihaye umunezero w'amafaranga. Hari wewe n'ibyo bindi ukunda. None kwafrema undabira umugabo yabonye icyabaye noneho yeduke. Aya. Nakwema umugabo nka jewe na yuko tutwamaze. ni duke wangu Happy this. unyumvire Uzi gute ko no munsi ntayiguze. Basigaye bidangaza. Rero wasenze. ibaze amasengesho kandi wapanze guhitana umuntu Wewe wasenze none. Mva ku kazi nasenze nyine. yumvira umugabo ariko ni gusengera ko kazi Dusangire rero andufungure. aho Zakanyamuneza mwiyo waje singi mama ati ugomba kubanza ukama apeti. aho ni umaka apeti buri banza utemo kanawe Nitwe nitwakunanira. ni doke oya singi Mati. mamati Oya ngo dusangire. turasangira Mbe gusangira. Je namanza. Asheri je naye je ndajya buri musi hehe banza uje turaba Sangira Ega ugomba. basinda kubishora. undishe Jeje. reka ndakurishe kwanza Okay, nawe hati ibintu bikunanira. Ibi nibike nawe ni. abagabo urajya se Bikana. Sawa. Ndinaye. Muga bacimugane ngo sinjya kanari kukandi. singi akaba ari kukanda bayariya kandi buriya Uri kura- ariko fata ujya Kandi nanje nshonje. Muga se ushobora gufungura utafunguye no. unyumvira umugabo w'ingyamirizi nabo aba yateguye Uko mbavu. ariko singi fa kujya sheri ntari bifa kujya ariko singi aba Apeti rero. ntera apeti Enda bihebe. Amadija. Umviriza. Tuzabanza gufungura nanje mune gufungura. Oya jina. allo Amadi twumvikana. mugabo afise ubwenge shawe Gufungura kuri zino funguko. banza ujye nanje Kubera jina hejeje gufunga. Okay, wahereje ivyo ndavyumva. Bisigura yuko ibyo byoca byuzutsinda gusoma ivyo wafunguye kare. ibaze Hejeje. Papa ajyaho ngo. Mama adira twumvikana. Mva amazi. Ndagomba umbwira impamvu. Gufungura bino bifunguko. Nani? Nta nimwe. Nta nimwe. reka nanjye nicare ni Asema ika. iyo ufashe umugore Okay. Egera. Chara aba. none Ibi ni biki? aka video kafashwe Ibi ni biki? Uyarinde uninde. Ugomba uvuge yuko igitumye wanga gufungura je nta kiyiti jewe. ibaze Ra. kuri kugiye hagaragara Ayibonye? Papa ni oya Je uranze boye. Je ari bwambone. ibaze Je urubona agakosa kamwe kabari gatuma ndetse kaje nta yazi. wibagiza akantu nyine nawe wakoze aho hambere Nuko kumbe nuko. turashize bageze ndusubira. no kuri sinzongera oya Ngo ndabira umugabo umuntu yagutumye gukora ibi. ndabire koko Kumbera umufisi. yari umuntu yagutumye gukora ibintu sha unsobanurire Simba. Ibi ni ibiki? Gara leta n'abajeje umutekano. Ibi biraha. biba yagiye ku rundi rwego rero Iye. wahamagara abawushinzwe ndakwinginze winginga nde Ndaguha imiti ngo kugira ngo ndaguha umuti kugira ubupfe ngo kubera bya bindi wakora. yarabivuze Ni bahati yakubwiye ngo umpe imiti. bahati rero zigiye kumwakana Ndaguha umpe imiti kugira bahati bamenye gahunda zibe noneho Hanyuma- bahati aracikira he mwabantu mwe Yatsa. Problem. Hanyuma mfuye. Papa ndumbabarira. Umbereza. banza umbwire ni napfa bigende gute rero Nizera byose Vuga. dusigaye turaryoherwa ngo wapfuye. unyumvire Niyo ntumbero mufise. Ibi niko yamenze. Yaramenze papa. Yaramenze. Igihe je nahubwira ko bajya abantu bashobora kuba baranteze ibintu by'imiti nkagwa muri kijya cago. unyumvire ngo iyihe miti sha Bagenda kunemere ko yaguhenze. Ndumbabarira. ngo imiti iyihe miti kuti inasorora agerezwa gukubitwa nabi Hanyuma rero wegiye akora icyabwa ntigeze hano ariko abagore sha barabangamirwa numviriza ndakugiye tugiye gushinga societe vuba ishinzwe kubavugira ngendanye cyuno. tugiye gusiga kanimero muzompamagara umugore wese azobangamirwa azompamagara duvuze ko tubahumuriza buriya Umbereza mwana. Uriko nyumva neza. mama Adija Okay. Ibintu byose igihe cyose mwabikoze narabimenye.
ariko nico gihe cyuko ukuri kuja habona unyumvire rero kwihagara ngo yarazi buri kimwe ngo sindavyumva kandi uko avumbiye akantu kamwe konyene mu ndabire genda kwa batiro yaguhenza mu kuvugana hanyuma eda yumva imbere hoje toboka genda vira mu rugo wa asorora whisky mugabo yababaye ariko raze shaka kubona uhatswe kubera inda kubera ziko nkunda igitoki n'uduharage ngo kubera ziko nkunda igitoki n'uduharage ndabire mugabo natayungaye ntago n'inzara nifiti hasi no tujya nkazofuma nifu ngo sino tujya nkazofuma nifuza aba wararozwe muntu w'Imana kandi nabiri kosa bisize ku meza umwana ashobora kuza ngo papa vyamunaniye kandi ugasanga mugiye mukiriye mutapanze navyo bibaho oyo naye mwibuka umugore bamukoreye ko rero gahunda buriya nizazindi nyine ndi kubikurikirana mpaka bisobanuke turashize ngabo pole pole bahageze ku mugore niyo muraza mugapanga imigambi yo guhemukira umuntu hama ngo ibintu ni amahoro ibintu ngo ni ubutamu wewe ibyo byo bari bikariko turashize umugore batwaye mu rugo Bige kirazira guhemuka uko ubuhemu bwose buri ukora burakugarukira kandi iyo bukugarukiye rero buza ibiheta ngabo nkabinga indwi ice bita rero karuma nyine nta kiri umuntu akora ngo cije aruko nyine mu makorosi y'ubuzima kiragaruka abantu mukunda guhemuka rero filime rwose bigishe buriya kugira ngo mwige mungire kandi munoge aya umugore batanye mu rugo yabari bagabo yavumbiye ko bigiye gukomera abantu uwahanuye umugore we ngo amwice kugira ngo bakomeze ibibere mu maraha amaraha ayahe maraha sha ayahe maraha nuko batwaye umuntu muzosubire yamara bashizemo n'imiyaga buriya ubundi yo bategereza gutondora umugore ngabe gasobanuka mu yatwaye umugore agenda akora bashikanye mu rugo sha yamara umugabo yamenye ko bakeneye kumuhitana kandi byo kirazira kworohereza adversaire kimara kumenya imigamba gufitiye buke nawe umukorera ko nta mikino kwere kumukozi mabuje ni mwinjire bugiya mwapanze imigambi nahari nabaze ngo barababaye ariko usanga umukozi avuga ati mwopfa mwese abo nkabigumamo nkakwereka utuntu nikorera ariko umugore nuko binjije burya mu kuyagera bari byoroshye mugabo mu gihe cy'ingaro kubwa amahirwe umugore bavuga ati gose bigenda mu byumvikane gose nabahati nubundi imbere yuko abategetsi babizamo kuko baramutse babijemo rero ndakubwiza ukuri ikibazo kizuba kivutse buriya baravuga n'ikina bahati rero bahati urugo rwaramunaniye ari guharanira gusambura ugwa abandi urumva ari probleme majere kuba bahatari yicariye kuri SnapTube ubuzima bwaryoshye wamuhitanye aho garutse nibihe kugarutse nama urabe ko tuvugane gato shamwe ibanga rikomeye impamvu ngarutse buriya Bizimana urumva niki n'intumwa yayo vayo ewe burya nasi kubwira imbere ya mama wawe wa mugabo yamfashe
mugabo yangunduye shawe yagufashe gute madame plana n'uyu yagufasha nani sindi ngene umeze ntushobora guca ubwenge wa muri ndobo ute ufatwa utari guca ubwenge eh mviriza rero aha iwacu hariho abantu benshi nkunda kwerekana tugenda kubiganirira mwibanga rikomeye tubije na menesa twipowe yamutwaye ahandi da aho bagiye kubivuganira bace kubiyagira ahandi buriya kugira ngo bikomeze biryohe baje kunoza umugambi wananiwe n'umugabo wumva yo kugira inama yo kuguma n'umugabo gute biragoye ibyo akubira byose buriya nawe nta macinga buriya kina n'umukobwa ashataro kuko buriya aho yewe warateho guhitana biragoye baje kuyagana uyibanga nyine n'abaje gupanga umugambi ngo bagira bahiri ku butegetsi we bavayo baza kubiyagira ino rero ntawe twumva ni sawa hari abana yabara ngo n'imigano irumva igatanga amazima abakurambere bakunze kuvuga buriya kurayo baje gupanga iki rero wewe wirabira wihera ijisho gusa haya filime amari kwanza giyeduke tangura kumwiganda uko byagenze byagenze mu rugo buriye bamuvumvye tekuno mose ntaye bari mupanga ibyo guhitana abantu basi umukubise nko muri mutate basuka mwinigira n'ubuhejeje ibyo guca mu bintu by'utugyo wiki niki ibyo si byo huriye umuntu umushire mu mata no munige umunozi ibintu byorosha akazi buri byo guca mu njya ngo uri kuroga abantu kubera mamati kubanza ukama apeti imbere yuko je mfungura ngana bundi kwica umuntu buriya bisaba basi ko umuhitana wabizi vyuye baraze ko kwica ibintu mu buryo bworoshe ko ari bibi oya ngo dusingire ibiza kuya bibaye ngomba guhitane kugira ngo menye ko wakoze akazi bitwe basi ko mwana gwanje Ugabo niho leta ivyumva neza buri naho hatse ibintu bikunanira fata ujye buri ntago vyo kunanira da nta mugore yankivye umugabo amuhaye unyumvire birumvikana nta mugore yankivye umugabo amuhaye umugabo bacu umugani ngo sinjya kana ari ku kandi ko fungura batuje kandi nanje nshonje mugase ushobora gufungura utafunguye no umugabo yaramaze kumenya buri kimwe urakabavuko mu mbavu cyo mfungura nawe utarafu ngo rakabavuko mu mbavu cyo mfungura utarafungura sha byo bari biki cyane ndabihebe amadije umviriza tuzabanza gufungura nanje mune gufungura aho mama tumvikane kubera ko utagomba gufungura kuri tuno funguko bucece kundi ko imodoka canke imoto itangura igenda buhoro buhoro ikakserera cyambere cya kabiri bikagera kuri finali none ntaba nuko byatanguye kare bucece mpaka umbwira impamvu unyumvire ngomba gufungura bino bifunguko nta nima kwa Kiswahili wanasema una uhakika mu Giswahili bavuga ngo uravyemeza ufise ibyemezo cyane ndavyemeza mfise ukuri ingo unyemeza ndakwemeza nako nanje ibi ni bikirera tangura kumwereka uyarinde kaka video ari kwigendera mu kobo ko byagenze yiti jewe raba neza raba yose byabonywe ariko babarira ubabarire bibe bari biki cyari bwambone reka ndakwiyerekesha cyo urubona nitonda ukibaza kamanyanga yose mukina je ntayazi je reka banza mwereka ibyari byo umugabo nuko yambuye nuko kumba babarira ndakwingiye oya pe ngiriza mama dije ko yakubiswe byose muweri kwigana tumwe gukora n'intumbero mufise ni inde yagutumye kubikora sha simbanze guhamagara leta umugabo maze afise ububasha leta yose yihuruza
mbwira ikaza mu rugo kubera ikibazo cyiwe n'umugore Imbati yamenze mu guha imiti ngo kugira ngo ndagume kugira ngo upfe urumva kubera bya bindi wakora. unyumvire okay ni bahati ya bindi bitomore twumva ariko okay yabikubwiye ngo ndaguha umpe imiti kugira ngo hace abiki Kugira ngo ucupe. hanyuma mpfuye unyumvire ubengari mu rwego rw'iperereza hanyuma mpfuye Mbabarira. umbreza mbabaze nagendanye nta mbabazi umugabo yagendanye ubanza zibikana umugasaho nuwo bahati nyene Niko yamenze. Yaramenze papa. yarakubeshe nta bwenge ugira se abantu bashobora kuba baranteze ibintu by'imiti nkagwa muri kijya cago waravyemeye we miti sha imiti ya he reka wabikoze undabire irime ariko aha okay hanyuma rero sonde ko ndavugisha nuko vyagenze muri rusange buriye nakubeka abazi kendanye cyo no musi cyo wari wangira imbabazi mu kuntega imiti ko bagira umpitanesha abe nta mbabazi yigeze agira uriko uranyumva neza ehe okay ibintu byose igihe cyose mwabikoze narabimenye ariko nicyo gihe cyuko ukuri kuja habona wabikora mu kinyegero uzi ngo sindabimenye none birangiye byose bigiye habona sha genda kwa batiro yaguhenza mu bivugana koko bagiye kubinoza bagiye kubivugana mva imbere ho imbere cyari bivugana uyu bahati Mwana urabona nuko byagenze byagenze. umuhanuzi sha aramuhanura iki noneho Yashanyirukana yambwiye ngo ningende kubo bahati wanje. nawe ni wewe bahati gose urabizi Umindaro sinzi. indaro ani ube n'umugenzi w'ukuri n'uwamanya filime batse bari ku madirisha yato na hato umviriza nazi bari bahati tuvugana yaramuhamagaye barayimushatse kunkura n'umugore wanje baro munyite Ivyo je muri munyite reka sinabiri muri ntabwo mbirimo wangu barambeshera yumvira ko mwihakana temwe ivyo muri imenye umuhanuzi babahanuzi ba fake sha araguta mu giproblem ugasigara upambaya naco wenyine we yigiriye zamani Mbwira. Mama mirindira mama. munyitege ehe urakina nime mwahaswe ko aramunyishe ntari bariko munyitege aya mukaming ndiko ndaza yakiraha yemwe ngeno ugiresha ngwino Viteria yana Eliane gose urya barahuye ariko ngomba ufasha Viteria ko nigira hariya ndatonda ko ndakubonye urabona wa mugenzi wanje witwa Deni ariko ngomba ndakutuba ukoresha ubwenge bwose ugerageze ko ushoboye umugenzi wanje dore umuhereza irikete by'abikunze ari gupanga ikuye umugabo yabwiye bati ngibi magume kunkwera ndetse mu gihe uriheze mwagombye kumpitara mu nyitege none yabonye uyu nawe amutumye agakete kwa Deni ari gupanga ikuye umugabo we wicare kandi bikorwa nibisanzwe kandi bikore nkwere ugomba ngahe none vugisha ukuri ibihumbi 10 munyumvire kwereka umukobwa wo mushongera ibihumbi 10 gose biramubunga naco mushire gusa dimire gose arahari nabira amafaranga asabe singaya genda wiruka rero undabire ari gupanga ikuye umugabo iyo umuntu yagombye guhitana burya nta mbabazi yomubwira mu nshere uyu muntu bari umuntu mubi kubera ko mutamwe burya ntabwo ubucumuye buriya nterega buriya ubuzi iryo urimo urakina ariko inzira y'urupfu yakana kazode ka kane inzira zibiri gose buriya ngo ni urupfu Pole umukobwa yazanye ubutumwa bamutumye kandi gatuma ntapfa gukubitwa
ariko iby'imyaka baga bitara bihindagurika yaraje mu ibanga ariko ayinjira indani bantumye tayari umukobwa bashaka kete araza gacomeka munsi mwiba ebana hani fresh kabisa kaniyimanukire unda bamufashe mu rugo rw'abandi sha ari yamwe wagirizwa amarozi ngo urabona ngo habaye amarozi niki muri izo gahunda nyine araza umukobwa banza rugurura ewa agakete bagatayeyo ni kete rivuga ikirere nanjye ntumbaze umugabo uje baramukinye kandi yaramenye ko bamukinye igisige baracumva namwe ibogege ryacu onda birukamenga ari ku gacupa kibonezi hano gapapuro ndagatoye musi w'umuryango ngaho sinzi umuntu wagatutse gusa iraboneka mu monikete sinzi ko nagakete sha umukozi yaraye murabe ari umusanga ari convocation sinzi convocation sha arabiriye murabe ko umuntu yatoba kiri aza kuraba ivyo ari byo Nyango gasene musi uri nagasanze gose muvyeyi wakazi turamuzi mwabagabo turamuzi pe agamije iki nawe rero wicare twirabire ari mupira yandise nawe ubwo uramuvuma urakina muri makeni day face nta bari rest buri okay po ibaze data buja ayaga n'umukozi uko haravidani ariko kumbe abo ni baruwasha ni gituma ntatanguje amahoro amahoro ahari hagati yanje nawe nta mahoro ahari hagati yanje nawe pe nta nundi akwandikiye atari cewe Mr. Polo turashize nta mahoro ari hagati yanje nawe ubushize yabonye umugore yumvise umugore bamukomye birakomera noneho ikete riraje rivuga ngo iki nta mahoro hari hagati yanje nawe barabibonye ibaze yuko utanguye kubona ivyamwa vy'ivyongereye okay bagi ikintu cyose umuntu arimye nico yimbura mu gihe utomba amafaranga yanje unsubize n'imodokari yanje ya amafaranga y'imodoka yamutwara cewe nawe tugiye kuhigura ewa birukange nzomutamwe ariko mwana warakabonye turashize arabigenza gute rero ndapfuye kandi aho nta na byinshi bise ushobora kuvuga ku irenge y'ivyo kumbe nuko nta byinshi yovuga arabigenza ate rero igisigaye baracumva nama ariko buriya rero igisigaye ni mapambano arebera bamufatirane nk'umuntu w'umugabo cyangwa aragira akantu akora nyine nk'umuntu w'umugabo kirazira kubona gukanga ashaka ko yiboneye aba yitwaje ihe ngingo ariko umugabo afite amaboko abiri n'intoki zibiri akaba afite n'amaguru abiri agukanga gute umugabo araza abanza atamwe ntibazokubeshesha kumva gukanga magara kumbe mugenzi we nyine nako bigeze n'aba ex y'abagenzi ex friends muri make urampamagaye hello yego Hello? nalo nakosha Uri Mr. Polo? Mr. Polo ni Polo yanzo cyane nicyo nere tuvugana Mwavugana na Deni. Mwavugana na Deni. Deni okay. Saba Deni ndamwibuka nako none. Ubiriza. Urupapuro ndoye ani wanje ubu ari turutiko. Nyumvire. Ije nakwanditse. Nyumvire.
Okay. Ije nakwanditse ndarukurungikira nizere ko wasomye neza ibiri muri go. cyumvikana na n'ibyabaye ku mugore wanje ko hari icyo bifitanye isano. Sini isano gusa ahubwo ndababaye ivyo nagomba sivyo byabaye. Numvire. akaba ari utumye umugore wanje avundira mu gitanda Aho. umwanya n'umwanya ashobora gupfa. Wumve. Reka Tuhigesha. kubereka yuko ndi Denis Mondial. Denis Mondial. Ako kanako agiye kubereka ko ari Denis Mondial. Nuwisi muri makisi yose ngo yarayifashe. Uyu mugabo amaze kuyifata yibanukira. Denis Mondial ukacwa uyu mugabo ni gisazi. Gisigaye. Yego. Ubu nkina gatwe kawe. Barahiye. Ivyo mwakoze byose ndabimenye. Icyo nagatwe rero. Reka kwimegeza. Ingo twishyire ku mugaragaro duhure na rumvise dufite n'abasore bawe duhure. Okay. Unyumvire hagiye ku urugamba rw'udutsiko nyine. Ni kubishira ku mugaragaro. Yamwinjira. Azana igenge ye bahure n'azana igenge ye bahure. Yakunyango no. Babinoza. Tegura abasore bawe. Wumve. Abasore banje ndabizigiye. Yego. Hanyuma tuzohure. Sawa. Tuje imbizisha. Anje direct. Ni guhamagaza ibirara muri makene bakaja muri gahunda zisobanutse. Sawa. Sawa. Reka rero ni ibintu blase va commencer. Vuba cyane duhure. Dakwereke. Baje muri unyumvire umuntu w'umugabo gose y'imyo. Nsoye. Ragoma gukanga ndetse. Rakangane. Mwabuze wo mukanga sha mufinatire ku musozi. Ehe. Inzira y'urupfu. Ariko ubu sindi rugamba ninde? Uyakora ku rutsinga kandi. Oya. Vipi kijana? Bimeze bite wangu? Okay. Byagenze gute ko nagome ndindiriye amakuru? Ndabura. Akazi kagenze gute? Bigeze amwica umugore. Nizere ko akazi nabatumye mwagakoze neza. Ekada ntibigeze bagakora turabizi twe ntibagakoze neza. Okay. Umviriza rero. Kandi muri izi gahunda utakanogaje neza buriya. Nta mafaranga uhabwa pe. Mwatereza kuza munzanya gatwe kiwe. Vyarabanyaye. Umuntu tutarenze umwe. Musange muhero bunyene. Maze tubinoze noneho. Hahire rimwe. Kubinoza nta gufite ubu ndetse bagomba bategereza kubikora. Bigeze akara kaje bamurangiza. Inzira ni y'urupfu buriya. Haro waje nakana ukurikire murugo rwawe inzira wewe ubwawe yaje mu rugo kwande kwa ntambara kwa mundi yaresha filime ariko bari imutse koma bari imutse cyane haya basi nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ngo ikimuhamba buriya biragana bigakomera paka bigasobanuka abana nuko batangiye kubonuka bipoye gake gake katujye kuraba ivyo ari byo mwana tujye kura amagenga agiye kuja mu ntambara byanka bikuza amagenga agiye kuja mu ntambara bana abavyambariye ntambi kintu barazi ko n'ubundi akazi nakazi bijya akazi kose bijya kabera mu bana ibintu byose ukora bijya bibera mu bantu nyine wabo muyanga ya wabo muki bantu n'abantu buriya kumbe bosi yahamagaye waratwara imodoka y'umuntu wamara gutwara imodoka yiwe ukongera kandi bijya bigatera umugore agomba kumuhitana nta n'isoni hama ukomeze ujye ifinifiriti ku gihe neza mu mahoro oya ubundi wa adversaire akweretse ko adversaire umereka kuri double adversaire double bagandesha ujya muri sofisi amafaranga arivugira abantu barakubaha ukabakinagiza ukabatwara y'ugombye kuko ubu yafise kiretse bake muri twe kwirika abana baba iyi niyo equipe buriya
iyi niyo dufana nayo dene equipe agira se ni idiri nabahaye yapfuvye akasha ibintu byose namaze kubimenya byaraza ujya mugabo Deni niwe yanyi telefone y'ubwi warambwira ko unyumviriza ikinyoma idiri yapfuvye kandi vyaciyemo pe yes uwo twagomba guhitana byaraza byarahuraguye pe namenye ko hari akagore kabatesheje mucamuka hari umugore yabatesheje akazi kose twahigije ko niko muvyibaza ubona mu kazi tugaba abantu tuterwo nta numwe imana ivyo rero ibintu byose ko byamaze kumenyekana ni wanyi telefoneye nungaha muhiri wanje ngiye kuhimuka unyumvira umugabo w'ubwo gikurikira giye kwimuka mu rugo sha wimuka mu rugo ute muratwo ndabemera cyangwa uragaruka pambana sha tugiye kugwana urugamba rushasha awe fa kuvuga gamba rushasha rumvikana urugamba rusha gute rero abambere Afrika nzima Afrika baratuzi mwana twe twakoze muri za Masisi turakora muri za Zimbabwe urumva twe twarakaranze abantu tubajya ari babisi twabakaranze mugabo urumva twe nawo tunanira niko magenga bari kwiyemera byagushobore kubaho undabira inje atari akira vange yobikora sawa icyo tugushimira kimwe nuko uri mu boss uhemba kandi mu boss ahemba burya nanjye burya muri ubuzima ndose mu boss ahemba cha nanjye ndamukorera urwo ni mu boss ahemba mu bugizi bwana bariko utagira ngo ahemba ngo iki niki sawa twebwe kama kawaida turabisoza banguhumura twe turahana turakosora ehe we katano shabe katano boss amafaranga ntatanzwe bene akazisha inzira y'urupfu Dabire mwenze twumbe barakwereka equipe yande Allo Mundabira maje we filime yandi magenge yababaye baruha gutwenga igihe Yesu bamubamba bongeye gutwenga igihe kandi bongeye udayiyahura guhera ico gihe nibongeye kandi gutwenga babagabo babicitseho yavuze ngo tegura equipe ntegu urindi tubisoze tubinoze noneho barakwereka afande mukuru w'ibirara we bari he ko bataza bari he sha kugira ngo tumenye ivyarije ba mambo vipi ari bise nibi we katana murazi kibazanye nga tukibwiye boss Tenda bizeye numa muri ko murafyinata ntabyo dukeneye oya dukeneye twese n'akazi uri umugabo twiza kwana nk'umugabo nimba ari intare ubintare bikenewe para kujinjeka no mwanya fise umuboss agombatse kandi nakazi tugomba dukore kuko umuboss wahe kamondi yare koko ukuvuga yuko cyera mbaretse ndonderera imisore myezi komeye uziko ari kangara nyene uzi ko ishoboye ubuze twe turahana turabwa twarakoze twaratunitse twebwe baratuzi so umwana si muto adiri dikoye so umwana si muto sehe cyo mucitonderera cyo shaka namwe amanota ndo nk'abari mu muyabo nimba yaranyizeye nanje nkizera mwebwe ukuvuga muno mwanya shaka ndabe munereke cyane ico muzi shibaka turagashoboye kuvuze akazi nakiwacu bwe twebwe twavukiye kwica abantu no kubavuna twabyo ngomba tukabavumbika aho urabizi nawe CD imwe y'ubwana oya maze kuvuga uri kubona iyo pantaro bayita zirumutayeri hunga tayeri nidire nyinshi cyane sakazi kabana nidire nyinshi twe letra murindiriye mu mwanya uramubona shitse we nari barindiriye nde boss ari he nawavayo niba kudufaranga cha dufise ndabira mitambukire we boss haraka je gutanga akazi boss buri intambara z'udutsiko buri akomeza kubona bapanuwa gakege ari he boss arahameneka nzanye kiraka wangu nzanye akazi babonga boss nasuye muto ni manyangiste aruka kuba boss mu minsi heza mafaranga yaranyaze sha ko ni twadusore twawanzaniye ngo twadusore ko twita udusore sha habagaye igihagararo
aba ni babaye we ingwara bakazi we Besiri abo urabona bazokora akazi korona zogasoza kwe DJ bazokora akazi abo bazukanoza ahubwo umugabo amafaranga ndayafise uranzi ewana ndakuzi bondi yari nyine maze bibeshi bagakore nabari niziki kungufu sha munyereke ngaho yereka kungufu mwize sha tukizera utazi ngo bizi we ndabira si ibi nakubwiye iyi niyo kungufu barabize kana kungufira nakora kazi araba mu birenge we barafera shandumiwe kabisa nta kungufira niyo bantu wanzaniye ndabira kuja kubakengera mwa kubakengera wakazi kankwereke kungufu nyayi iyo ni kungufu ko aramase y'ikimasa kankwereke kungufu yes babereke kungufu nyayi urabizeye gapira kajya nagakino bakura imipira nabo we ntudukange mwana bose turateruye urumva tware turi ivyuma navyo biraduterura babonye barakazi banza kumviza agatuza burya nimba ari imizimu aba babaza byanyabyo kibada nanje gira ndabapima sha mbona ukomeye sha reka numve ko bangu twe turakaza akadigi ndabana bizova mari nabwe ndabana bizova nkabapimye nimba no kubapima ntumbaze mwatangiye guhema isiga sore wanzaniye muga ndabi nkaba naba mugire abo nibo nkawe kubita ngaho kubita umugana tura wabonye kubugiye ane basore wanzaniye muga bane bowaza aba nabantu buri zonkorera iki zokurya no yakaba arabayisiri tera koko tekinike no muri kungufu ntayo nzi ni mondi ariko ari guhimba udusha weza turabesha kubita sha wapi kabisa ongera sha birunda ari guhema isigane nga aya namatabi gusa abasore bawe ndabona bashobora kuvayo byinshi byo kongereza kuvyo bazi haro aba ndabona dushobora gukorana birakunda pe diri zo gushinata ego boss biri seri boss yarateruye boss abazi ibyo arimo haraka boss yabana ira turabe nawe uko niko batera shira kutera nk'umugore munda ewana okay kora twenga ora twenga wambesire ubu gutwengira iki hari umuntu w'umu mafia twe umviriza umva abahungu bawe tuzokorana mugabo kiraka kirabonywe da urazi ko idiri ziza amafaranga menshi sigukina tembo ariko ndabereka dukeye bazogenderako mu matekinike sha byo guhura nabo namu telefone wa mugabo ambwiye ko yiteguye guhura nanje yima ntaye bwa bikubwiye kugira ngo tubinoze afise n'abahungu akoresha kandi barakomeye kugira bahure naba babaneshe ni ibintu bitorosha sawa muri makero bisaba iki yes boss mukeneye imyitozo ihagije imyitozo sasa training we uyarumbi twitoze sha kugira ngo bazogwane babinoze neza akenewe tize ko mutabigira mvuze ngwiki
Position zene kusdach. Zene kusdachisha. Reko metre. Metre. 1 2 3 twende. Twagiye. 1 2 3 twende. Eme kabega tugende. 1 2 3 rujya nyuma. Suri nyuma. Nasubira inyuma. We. Genda ni bara. Genda ni bara. Ya kabera havuze ikintu cyanyacu. Metre. Araka metre. Ibazwe nakubitumiyaga ukavuga. Ageze ku muntu. Ehehe. Wibaye kugira amacuri undabira ubundi hari. Dobratsuki. We. Ingumira kome. We. Gorora. Gorora. Nawe. Binoze neza binoze. Fata no ngahuzinga kushikibada kizije. Abatoze sha. Twitoza maya. Whiskey twende mbele. Imbere. Bagatera. Rujya nyuma blockade. Inyuma. Jordan bala. Aho. Bagakora ibitandukanye urakina. Ngabo. Badakubiswe uzongaye. Kibadachisha. Araka kibadachi. Badakubiswe uzongaye. Aba basa n'abazokubitwa buriye. Dobresikisha. Ngabo. Oya sha suko bigenda. Babigenzo. Okay. Muze. Okay, wabonye. Bigishushi. Twongere. Ehe. Unyumvire. Ingumi. Zikabuza. Shira muri kibadachi. Twende. Okay. Twende. Ibifusi by'akaga. Bagatize zo kubesha. Blokash. Uboroka nuko baboroka. Aho. Kumuvuduko nka Doniye. Ehe. We mwana. Bano mwitozo. Wabaye umwitozo. Natuzo kubita umuntu kabisa. Nta nkeka. Okay. Ukomera, nawe ukomera. Aduwa kubitwa. Sa boss. Boss atanga chance sha. Tera harero. Aho. Nabazova ikintu kabisa. Aho ndabona kizova. We. Asimba nkwishe. Tukubita umuntu. Zamuka. Aguruka sha. Isuna. Nawe rero. Twendane. Dutere. Baranse tuyoga we suko komera. Ugahita ukorokara ubuntu hasi kwijido y'ubumara sivyo? Ntaribi. Reka tugire kakanu sawa. Nawe tugire kakanu. Ongera. Banza we position kibadachi. Kazi bariko barakanoza buriya buhoro. Kandi bigose nibigiye gucamwe neza. Nakadugumba kaje. Bosi. Bahungu baho. Sha barakomeye. Kabisa. Mugabo. Bagende bajye ngo bajyame. Oya ntiyaragira ko bajya ngo bajyame. Tukaduhure n'umwasi akomeye. Umwasi ni dash. Nibagende bakore tize. Buri gitondo buri mugoroba. Nta kuryama. Taniba boss. Kandi yo tize. Hari kizobaviramo. Mundwiza. Hazopfa umuntu. Mundwiza turahitana umuntu. Angani kashi. Mugabo. Tuzoyakorera. Bega amafaranga arakorerwa ntabwo gupfa kuyatora nko ngo bayamura kubitsi. Uriya nibiterega bigira abanyene byo. Ego. Kuyakwera muri rusangi rero. Ndi ngufu z'umuntu zose zivahe. Wabagaye ikintu kinezereye. Mbwira igiye kushimira no kigiye kushimisha nuko ugiye kunota wanyuma kunyemera ko ari cyo bazova. Ewa ubwa mbere yari abagara bapinga birangiye yemeye boss. Nimba waranyizeye. Nuko mbona ko bishoboka. Bafunze amasura shaba babaye kandi kindi nayo ubanyoteye kwisha ibintu buri
kuri inshuro imiguru kigiye kuza nta gukina shiranga amafaranga ashazana ureka iki niki tagirwa n'indi turashize hama wewe ninananigwa uzovuga ati ntacyo nagukoreye nayo icyo nzi nuko ngiye kubinoza tinya urukambye numva uvuze ati mwiyondwe n'umuntu azopfa ibyo turabishitsa buriya umuntu agahitana umugabo haragera haba ari kuba intare abintare cyari bikenewe akabingwe twe turi intare cyangwa ingwe mwana sibyo kubera iki mu bantu twe turashwanya gusa ibihumbi nahisemo aba tumaze kwica bere urazi impamvu tumaze kwica abantu nditwara bamaze buriya muri ko muribeshera mwe baratwara bamaze we amafaranga pesa mbere maongezi baadaye ibyo by'umyitozo si ibyawe ibyo ni by'iwacu mwana anza akazi mwitozo wo kwica umuntu usibye n'ibiki sawa sawa tukiri ngaho nyene amafaranga urazikunda yafise amafaranga si problem rega ico nkeneye mu guhorera umugore wanje umugore bamukoreye mu mabara shaho umugore wanje genda ukinisha abantu ngo ugiye kubasaka ifaranga ryabo mwe n'amamodoka kandi uwo bazohangana niwe yabigize sawa bagerageje kunyicira umugore wanje niyo mpamvu nyine abasore bawe babinjyamuntu ndazi warabatoje kandi bave ku isukari shaba ry'umuntu keneye ko bakariya tugiye ku rugamba rukomeye amafaranga ze kuza ku mugoroba utore sheke ze kurutira amafaranga n'abahungu bawe ubanze bagurire n'ububuyi na saa sita babagwira ubuyi shaho n'amata yose aho n'amata abayabara none aka n'agasuzuguro dini ya Mungu yemba n'ibibandi rero ndikira muri kubwira muzi kubita umushizo barakare tuzokora akazi urumva let's move icyo ndakubariye umva shareke ibazanza bwa ngo fata amafaranga ku mugoroba bagwira ubuyi bivuze ngo ni inzingo twarabibona buriye bakeneye kuvyibuhanga bwe izi nzingo nta kintu zizokora kabisa ndabira igangi John Cena tuzobama bangu nzobama ye baranzi buriye we Laba ngaho he. Mwabana. Haye fura habo. Bana mukore subscribe ariko sivyo? Nimba wanezerewe gatwenga ni gute ata subscribe usiga subscription. Nimba washimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki. Turabasaba muri commentaire. Utashimira bivuga mugabo ni gute utoshima nakoze. Subscribe. Hari abazogira subscribe akabana bazogira sabone mu gifaransa ni sabone ngereza ni subscribe mu vyumva neza mwitonze muduha subscribe nukuri twitanze bashahu shira subscribe nukuri nako turitanga nukuri twabasaba babitanze ariko izingumi zizovugira ngaho komengo nakasa mutwereka dutegereze n'amatsiko ko ntiboduhemukira buriya abaturabizera bizogenda gute barica umuntu canke baricwa kimwe muri ivyo